Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma, kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwaran ita, kat may papan iti nauyaw a baro. Uy-uyawen na tinagbalik bayan a balasang akaarubada. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan da ito nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Si kamot ita masabat ko, Susan. Damag ko amasikog kamanen ang naggapo iti abroad. Ay, hawan nga rod, Philip. Nagpasikog kamanen iti abroad? Ah? Dayta ka de, tinapan mo si Napoli iti abroad? Anya? Di ka pa ila nagpasikog dito eh. Paya masapol nga iti paila abroad. Nagalasan di pa nagsasaom, Philip? Pudnumat. Tanangam ti pa nagsasaom. Ta saan asika ti mang pakpakan kanya ka? Uray pa'y mamin anuak ngagsikog. Awanen bibiyang mo. Ta saan asika ti mang mangtag iti kanak? Mawatam? Ha? Kunamlan na sino ka anadalos? Ha? Katsika? Anya kumati biyag mo? May sakala abulakbol. Saan ka matabak nang? Awan maikarit mo iti biyag. Che? Ha? Kunamlan na sino ka ngagsasao? Ngam awan mo't maikarkarit mo? Saan mo latan nga ikan kano dayjay, Philip? Tanagalas at talaga ti ugali na dayjay, Susan. Ay, noapay mat nga minakastoy tinapasama kanyak ija abroad, nanang. Namindwalakit din anak si Kuga. Saanan aday tati sawam. Agyaman ka kit day. Tadan tumanen anak mo. O kita man ti inauna nga anak mo. Nagtaer nga upeng. Una, tanataer ti foreigner nga amana, nanang. Dayjay ti inayat ko. Inayat ko. Ngoray amok nga daanan iti asawa. Katuray iso. Agayat mat kanyak. Iso nga rod nga inaywanan nak iti panagsikog ko. Aging ka iti panagpasngay ko. Aging ka nagawidak diti Pilipinas. Anya nga roda. Kasta talaga tigasat mau anak kaw. Ngamda ti panagsikog ko ita. Pinilit nak ti amo ka lalaki. Awan na aramida. Taranggasan nakmat ngamen. Anak, naman ti asawa na. Iso api nagawidak laangan. Ngam ko na ti amo ka lalaki. Asustentuan na ti pasngay ko. Ala, sabay ko mga ruta kasta anak kaw. Tapno saan ka mo't amarikatan, nanang? Kasta tigasat mo, kat aklonam latan Saan na bali, dagiti anak mo. Isudan to, ti pagsamakdam, inton agkapsot kanto. Nay, Marcia. Si kamot na ito masabat ka. Wan, apay. Da magkwamasikog ka naman hindi anak mo. Simang pa ita masikog. Apay akas dya anak mo. Dya lagsiksikog tiyar aramiden na tunggal agabroad. Sa bagay, imalakin ka dya anak mo. Saan ka diya nagsikog kami tabalasang? Ay, Borsyo! Tanangam ti agsarsarita. Tama nga no makugtaran ka. Anya kugtaran nak. Kung namitlan ka ba, ulam? Yeah!
Ay, anay ko. Kinugtaram ti tiyan ko. Anay. No maminsan, tanang am ti panagsasaom. Tano saan? Dahi tanto pang am ti kong karak tapno manak out ka. Aha. Uyaw ka laklakayan. Imalakan ka ti anak mo nga uyaw. Nauyaw kayo, ako namla na sino kayo. Imbag kumamot no baknang kayo. Tapno ada pagkarit yaw. Ha? Dita ka manlangan. Ay, anay ko. Ay, lain pagarap. Nagngatugayam ti kugtar ni Marcia. Tanadanon na ti buksit ko. Anay! Ay, talaga kinugtarak ti laklakayan ijabursyo. Uyaw alaklakayan. Good. Imbaga to saan anatumba, di kinugtaran nyo, nanang. Ay, dandadi Ay, una yan ti ugali da. Kas dala perpekto. Isungaro da masurunak. Amangan na ipabarangay na kayo, nanang. Tani, kinugtaran nyo, maut. Ay, sangwag Ha, agden na rum kami. Sa dino ti papanam, Philip. Adda inaplayak at trabaho, tatang. EJB ka rin ni Mr. Ting. Naawat hak. Isong agtrabaho akman. Tapno adda igatang ko iti baro abado. Ay katwen na. Nagtar ka. Ngamawan pa'y original akawas mo. Kita man tay baro akaruba di tabangi balay. Pasig nga original tibado na. Pantalon, jacket, t-shirt, kalugong, sapatos. Isungarod nga agtrabaho ak. Katwa na. Mala. Ingka nga ruda, intap no di ka maladaw. Mga no saan da kanton nga awatin no maladaw ka. Huntatang. Inakaw. Oh ala. Naawat ka, Susan. Mabalin mo malogi ita. Agyamanak, Mr. Teng. Nga masikog ka. Kabalam ka di agtrabaho. Awon, kabaulak, Mr. Teng. Sige. Ijay kang alod, istol. Sikag batay ijay. Aglako ka tinapay. Wan, Mr. Teng, agyaman na. Sikat agbambantay iti store ni Mr. Ting. Kadwan, Ay, jak impagarup nga agtrabaho ka ditoy. katsika, agtrab-trabaho ka ditoy? Taapay asika tinangyag iti tinapay ang nakatray? Wine, Ay, jak di namnama nga agtrab-trabaho ka ditoy. kasano ka nga agtrabaho no dakkel ton ti tiyan mo? Nya kumati bibiyang mo. Hay, no apay anapan ka pay lang amin nagpasikog iti abroad. Di pay lasak. Naa! Hoy, Philip! Di nakarkaritan Tauray masikuga, kabaulan ka adangran. Anya? Ala, pumanaw kan dito ayan ko. Agsubli kan iti trabahom. Ay, mariknak ti panog ko. Hoy, buntes. Ala, Agmay saka mate. Aguyogtan. ay, jak kayat akakuyog ti kasken ka nga uyaw. Mala, umunakan. Apay ka di atang sit ka. Katsika, nasayat ka diti ugalim? No kayat mo. Asawaan kan. Anya, ay, pakpakawan! Di oray awan asawak, no si kapay matlaang. Asawaan kan, Susan. Tapno ada amati pas ngay mo. Naglastog kan? Ipagarup mo ka di akayat ka? Ho? Di oray awan? Kas kalabalasa. O, di ta ka man laangan. Oh! Hoy, Susan! Urayan naktagkuyog ta! Ay,
alas taklakit din ayan nanang. Tamay may sa ti pagtrabahuan mi kan ni Philip. Kat, ay, madadal ti aldaw ko no kasta makikita. Anya nga rod ita ti aramidam. Ay, narigat mo ta pumanawak iti trabaho nanang. Sayang mo. Isu nga ano saklatan makikita ni Philip Ay, katun katbay amlatan no anya dagiti ibagbaganaken ka. Masurunak laken ko na. Jak magustuhan dagiti ibagbagana no dadduma. Uyaw talaga. Ay, saan mo natutupan? Bay amlatan, anak ko. Ay, hapag iso. Adda tricycle apagluganak ngagpasentro. Ay, nangingina ti bayan. Okay lang. Tagpa ituludak iji bakery ni Mr. Teng. Umay ka na. Nagbuntog ka matan, Susan. Ni Philip? Umay kan taintan. Dinagas ka dito yan. Anya? Umay ka na. Tapno dita maladaw. Inak man na lumuganan. Philip, sikan tumulong Susan naglako stall. Awan na, Mr. Ting. Kayat ko Sige. Sika magtulog ket kwa na taplo ada kadwara glako. Wen, Mr. Ting. Sige, mapan ka na yan na. Wen, Mr. Ting. Imbaga ni Mr. Ting akadwanak dito yung aglako? Wen, kasta ti kunana. Iso adwatan nga glako. Apay asika timbaw na. Babae kumaa. Sana asika. May mayat no siya. Tapno saan kan nga agbagbagkat. Amangan no aganak ka di na oras. Anya? Oh, di ka nagungat Basta siya ti kadwam nga glako. Day tati order ni Mr. Ting. Anusan tan ti magnaging gay di paradaan. Apay ka diya makigidgidan ka manin kanya. Katuan Mudto yun day tabag mo. Kanday ta may sapay nga imot mo abag. Siya akong timang bitbit. Ay, saan nun? Mudto yan. Siya akong timang bitbit. Adak lang aruda nakadwam. Di tulungan kan. Nagbalbaliw kan samot tan, Philip. Wen Susan. Amom ngamin. Naamiris ko asan saya ati ugalik kan ka. Saan asuminay ti panunot ko tinasaom idi kanyak. Ako namlan asino ngam awan mat pagkarit ko iti biyag. Ket nakamirisak. Iso akayat ko ti makisiningad kan ka, Susan. No kayat nakapagayam Sana bali. Ta nagbalbaliw akon. Philip? Nagbalbaliw kababain nga agpaiso ti ugalik. Ay, Marcia. Apay akos ko silapan nak. Ket lis-lis yan kalangaruden dito'y dalan. Saan ka kusilapan? Magnaklaeng. Sige, inakaon. Marcia. Ada ko maibagak. Anya day tabor siya. Mabalin ka di apakawanen nak. Takayat ko ti makipagayam ken ka. Anya? Wen, Marcia. Ada jay bunga ti papaya ki jay. Naloom ken nasam 8. Yeg kuntuken ka. Sagutan ka iti papaya. Kastanda ti panagpagayam ta. Sige. Nagbalbaliw ka lakit, di awan parikaw. Ngam no di ka pala nagbalbaliw, amangan numakugtaran ka manon. Ay saan Kan nagbalbaliw ako, Marcia. Uwin kaya, Marcia. Karatista ka day. Apay anag nga to ti kugtar mo. Wan, karatista iday. Ay mayat Isurun daktuman nga karate. Mala, yung kakit din iti papanam, tayo nakmataon. Uwan, Marcia.
Umay kuntuyay tay naluom a papaya. Daytoy ti papaya, Marcia. Day, ay nagdakkel mo tan a papaya dayta. Wuna, nasamit dayta. Ay agyaman nak. Wan gayam. Amom ka day. Aggayaman da Susan kan Philip. Anya nga gayam. Agpagayam dan Isungarod asinukon manin ni Philip ni Susan iti agsapa. Ta nagkuyog da na pan nagtrabaho. Wan nga road, naglugan day ti tricycle. Nagkidaw ni Philip iti pamakawan ni Susan. Kat pinakawan namat. Isuaday jay, agpagayam dan. Kas kadata. Una, agpagayam ta. Basta nagbalbaliw kan. Nagbalbaliwak nga rudan. Isu nga agpagayam tan. Nay, Philip, ado maninday tabalon mo Nagluto kagaya man ang sapa. Uwan tatang, tapno sana ka maladaw. Inraman mo ka di tabalon mo, ti kanet ni Susan. Uwan tatang, imbaga kasanin nga agbalon, tas akong ti agbalon. Kaasimat amasapa nga agriing iti agsapa, tapno agluto iti balunin na. Ala. Ada intidda kasi daan niyo, tatang. Ay, agyaman Numaminsan, kadwam ti ilutom tapadigwak tuman ni Nanam Amarcia. Ha? Friend kami nga minin ita. Ala, nasayat no kas tatang. Bayan nyo, takadwak to ti sidaan nga ilutok, tapno padigwam to. Nagbiti pa naglabas ti aldawan niya, Susan. Dakkelan ta tiyan mo. Kabulanam samatan. Wan, kabulanak. Kabaulak pa'y matiyag trabaho? Isupay ati matgada. Kabaalam ka di talaga ti agtrabaho? Wan, nalagan lang mati trabaho dito bakery Saan dagson at trabaho? Sa bagay. Agyamanakan ka, Philip Ngamin, si kamo ti kanawin ko akad-kadwan. No kasta nga agawid Kano umayak ag trabaho. Kat sikalat ta ti alalay ko. Awan ti mabalin, tagkatrabahuan tamat. Narigat mo't abaybayan ka. Uray kaskasano, at damat konsensyak. Talaga? Ay, imbag man. Uwan mo't Di uray sakto ti mangipan kan ka iti ospital no aganak ka. Ako ika, ni, Ha? ni aapay nga, Philip. Madimot ang tiyan ko. Ha? Apay nga, ang sakit mo ang tiyan ko. Ha? Amangan no aganak kan? Ay, ipan ka ni di ospital. Babae timpas ngay mo, Susan. Madlaw nga anak ti foreigner. Nagpintas lakit di no dumakkel. Philip. Nagawid pa'y lang ni nanang mo. Agsublin tumot laeng. Mapanlamangalay ti kasapulam. Si kakadi, tikimat gatang inti impagatang da nga agas kanda do mapay nga inaramat ko iti naganaka. Wen, nga mayos laeng. Di kagdanang, agbayad akto. Oh, anya ti kayat mo kanan. At daginatang ko alugaw itay. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyaman na, Philip. Aday ta. Nakasaganan ti kanen tayo. Nagparti ak itinitib a manok. Tagigop ni Susan iti sabaw. Ay, katuan ay nagimasan ngay porsyaw. Alan, Susan. Mangan kan, kabayatan ang nakaturog pa'y dagiti ubeng. Uray ti inaunam, nakaturog may. Sana balitan na nga, sakbay a pinaturog ko. Tata Borsyo, Philip,
Agyaman ak unay kada kayo Kasla party kayo matan ti pamilyami. No kayat yulakid di kini Philip ti tunggal may siya. Di agasawa kayaw. Tapno pudpud no a pamilya tayaw. Ha? Anya, agang angaw ka kadiborsya. No agin gusto lakit di dagiti dua. Apay kid di nasaan. Uwan tatang, nulakit ta kayat nakmat ni Susan. Di agkalay sa kamin. Philip. Anya ti bako nam itiin baga ni Philip, Susan. Wan, kinapudno na. Nasursuro kamot nga inayat, Philip. Kasano daytan? Dua ti anak ko. Sana parikot dayta. Aga na kayon tupay ti talaw. Tapno limadan ton nga apumay. Uwan tatang, matungpal day ta ako nayo. Ala. Mangan tayo pa'y. Agsasarita tayon to, kalpasan ti panangan tayaw. Ayun, abalayan. Ay, unay kan abalayan aya. Ala, abalayan ko na yun iti tunggal maysa, nana. Ayos naragsak tayo no kastoy. Sapay la kumatag tultulo yan dahito akin naragsak tayo. Happy ending ti istorya tayo ita, papagayam. Kat agpaay ko mga inspirasyon kan pagispikuan daytoy kada tayo. At ipanagbalbaliw, kapya ti ipaay na. Iti panagbalbaliw ni Philip, na inlove kan kwa na ni Susan, nga idi kat inuy uyaw na. Kat ita, naragsak ti binangonda a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Dito'y a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan, dagiti sumarunupay, aparang.